2 Timothy chapter 2, 19 to 21. 2 Timothy chapter number 2, verses 19 to 21. Ti paulo ti mensahe nga maiburay kadatay tang Arabi is the marks of a useful Christian. The marks of a useful Christian. Anya dadigiti tanda wano kababalin, wano requirements tapnon ti maysa nga Kristiyano kadagbalin nga nausar iti ima iti apo. Muyo kakabsat awang kasayaatan nga pakaipaayan ti biag no di iti ima iti apo. Nga datayo ket maaramat na para iti panggep na ti plano na ken para iti pakaidayawan na. So the marks of a useful Christian. Do you want to be a useful Christian? Yes. Raise your hand. You want to be a useful Christian? Yes. 2 Timothy 2, the Bible says, ito po ang verse natin, nupay kasta, ti pangunganayan, ti apo, ket mataginayon as ititive care, nga daytoy apagilasinan. Ti apo, mailasin na, dagiti tao ako kuana. Ken amin kuma, dagiti umawag, tinagan, ti apo, ket pagpanawanda, ti kinadakes. Ngamiti may nga balay, adadakkel ket saan laeng nga daan kadagiti basbaso a balitok. Ken pirak, no di pa'y adda dagiti kayo ken dinamili, dagiti ket baso. Ket dagiti dadduma maipaayda iti nadayaw. Ket dagiti dadduma maipaayda iti nanumo. Nung arod, watch this carefully, nung arod, adda aggugurto wenno agdalos, kadagiti abanag, isunto ti maysa a baso a maipaay iti dayaw, na pagsanto, maiparbeng nga usaren iti apo na, ken naisagana iti iso amin a naimbag nga aramid. May the Lord bless us this hour as we listen to His word. You may be seated. Det iti sikreto kakabsat ken tulbek ti Kristiyano nga nausar. Praise God no the talents tayo. Praise God no adda education tayo. Praise God no adda iti resources tayo. In fact, amin digitoy naggapo keng kuana. Ngem san tayo ngagbalin nga useful no awan deti verse 21 nga makita iti biag tayo. Useless digiti life tayo. Useless digiti talents tayo. Digiti resources tayo. Dagiti intelligence kanda dumapay. Nuhan na makita ti biag tayo, dati verse 21. Basak mampay, verse 21. In the King James Bible, it says, if, amen, if, that is the condition. That is a requirement that needs to be met. Okay? Amin tayo, adda mabaling nga usaran ti apo, right? Mabaling ako nam nanumuak lang. Ngam kitan tayo dito eh. Takunan at ti kakabsat, adda digitay nanumu nga baso, adda digitay nangingin nga baso. Adda baso nga made of gold. Adda baso nga made of silver. Dagiti dadduma made of wood, made of earth. So haan gayam nga di kinanumo, wano kinatanok di baso, no di kat di kinadalos di baso. Tauray mat made of gold kakabsat, no damat ipos na kahit mga paginuman. Ngam uray dahito kakabsat, kat made of clay laeng isuna. No nadalos, inangot mo, kat awan iti angot ng agat katay. When no agat na bangles, wano anya mga nanasayat nga angot, definitely isut usaran. Iso nga iti kagimungan tayo kakabsat, awan lugar ti panagpalangguad, gapo iti kinasiyasin no tayo. No, it's not about who we are. It is about what we are. A clean vessel. Because the Bible says, if, amen, therefore purge, that is the necessary requirement. No aggugur ka, agpurga, cleanse himself from this, kinanta ito no dito, this, he shall be a vessel unto honor, sanctified, na ilasin, na itudingen, and meet for the master's use, and prepared unto every good work. What a blessing. So, nakita tayo kakabsat, nga titulbek dito ay clean vessel. Api nga clean kakabsat. Now, sino kada kayo ti managar-aryag?
Di ba, numapang ka mga restaurant kat pansinom pa, di kutsara no daduma. No sakbay kang uminom kat restaurant, di baso kat itangad mo yan ti sila, uno yan ta init kat pansinom kakabsat, no adada, bakat iti naginuman, baka samuangutan, agat katay. Hamukayat, di ngamin, kasi managar-ariyag ka, nang runa pa'y kanapo Diyos. God is holy, nature na dijay. Kaputa nature na kakabsat, managarya ka ng asawan, God is against all forms of uncleanness. Dagiti banag ka sa nadalus, dagiti banag ka narugit, dagiti banag nga saan nga mayataday, kada ijay nature na, nga kas na santuan kakabsat, kat kalati apo, no diriknam nga maaryek, kas jaymat ti panagrikna iti apo. So tonight, the key to be a useful Christian is to be a clean vessel. The key is to be clean. Everybody say that together. The key is to be clean. Ibaga man ta kaabay mo. The key is to be clean. So, ulitak lang kakabsat, i-emphasize ko, basit nga nalaing. Saan nga ti main nga important ingredient kat DJ talent mo, when o resources mo, uno sino ka man, ti importante kakabsat, clean. Kasi, whether nanumuti adagang ka, when no ado ti addaken ka, nadalus kalakit di, agbaling ka nga nausar. The key is to be clean. Everybody say it one more time. The key is to be clean. So therefore, no involve ka iti, i-personalize tayo, ayan. No involve ka iti ministry, iti music, the key is to be clean. If you are an usher, the key is to be clean. If you're singing in the choir, the key is to be clean. If you are a preacher and you are preaching behind the pulpit, the key is to be clean. Kada kayo nga dayanta AV, the key is to be clean. Kada tayo amin nga naktiyapo, mabalin natin nga usaran, the key is to be clean. Agbalin tayo nga nadalus kakabsat. So tonight, let me share to you 7 areas where we must be clean. Di kito'y kat i-require tiyapo kakabsat, it must be clean. Talaga kakabsat nga tiyapo, metikuloso nga mangkita kadigito'y pito nga aspeto ti biyag tayo. Kat numabalbalin kakabsat kayat na nga nadalus kuma digito'y nga pito nga aspeto ti biyag tayo. So that He can use us mightily and fruitfully for His glory. Number 1, kakabsat, meticulously, God is looking at this aspect. God wants us to have a clean heart. Deta ti number 1 nga kaya tiyapo nga makita nga nadalus kan dapat nga dalusan tayo ti biyag tayo. A clean heart. Now, what I'm going to do tonight, brethren, tapnon ti kasta kat nalakayo nga maawatan deti explanation ko. Ayan. Digito'y nga 7 aspects kat ti panang i-discuss ko, I will discuss it by answering 3 questions. All of these 7 aspects. Ti panang i-discuss ko kat babaan ti panakasungbat ti talo nga saludsod. Ano digiti nga 3 questions? The question of what, the question of why, and the question of how. For example, what is a clean heart? I-explain ko. Why is it that God requires a clean heart? I'll explain it also. And how to have a clean heart. So that is how we will explain the message tonight. Very practical, very easy to understand. Ngem, sometimes it could be very hard to practice. So number 1, kakabsat, a clean heart. Now, let me read 2 verses in the Bible before I will give the sense of it. Psalms 51:10. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Dito nga verse, prayer ni Psalmist David. Iti nga nagbasol iso na kakabsat, nagkamit ti adultery, kan murder. Iti nga ma-confront kat ma-realize na nga nakabasol iso na ti imatang tiyapo. Right away kakabsat, there was repentance in his heart. Suddenly, there was a desire nga DJ, narugit nga naaramid na, madalusan ko maisuna ka DJ. Makliran ko maisuna ka DJ nga basol nga naubraan na ti imatang tiyapo. He desired to have a clean heart. So if you read the whole chapter of Psalms 51, kunana jay, purge me, dear Lord. I have sinned against thee and thee only, kunana.
Kat kunanan di verse 10, create in me a clean heart, O God. Parang duwayen kanyak tinadalos nga puso. Anya ka diti kahit nga sawon tinadalos nga puso. Tinadalos nga puso kakabsat means a life that does not arbor sins. May sa iso na nga biyag nga awan na italimeng nga basol keng kuana. Amoy no apay kakabsat, timay sa nga gapo no aping hanading ganti apot kararag tayo. Saan nga gaputahan na mangag ta boses mo? Saan nga gaputa dadjay langit iso nagat at dakat daga. Ngamti ko na ti Biblia, your sin had separated you from me. It is iniquity, it is sin that will cause our prayers to be unheard by God in heaven. Uri nakapsot boses mo, timek mo nga nagkararag. No nadalos di pusom kakabsat, marik na ti apo di prayer mo. The Lord is particular with this aspect. Dito iti may sa nga kitaan ti apo kakabsat. Kumbaga, no napadasan yut napan dita, kwadap, napadasak napan imisbut na minsan dita, may isang nga department store talawag. Kat i-JCR kakabsat, ada nakita nga checklist. Tapnon di gidjay naka-schedule, no turn da kakabsat, kat mapandas, schedule kat iso iti assignment da, dito CR. Tilang nga namidon da, kitaan da kakabsat, day gidjay listaan. Kat i-check da, no nadalus mo't lang. Kasla kumabawl, urinal, okay, di lababo, i-check da kakabsat, kalakas mo ti checklist. God looks at the heart, and He does not want a Christian to be harboring sins in his heart. Ano digiting nga sins? There are many. Mabaling kakabsat nga ti kaya tiyapo nga maawang king kagat doubts, managdudwa ka. Ikatam dapat dayjay. Mabaling nga ti adati puso tayo kot fear, masapol nga maikat. It could be pride or ego. We are too sensitive. Egotistic tayo kakabsat, masapol nga maikat dayjay. Kasi no adda digiti nga banag hanate mabaling nga usaran tiyapo. Mabaling nga, deti point ti heart tayo kabsat when it comes to clean heart, ket adada digitay last. No? Iti biyag tayo. Mabaling nga digitay lying, managswitik tayo. Managkusit tayo. And it has become a way of life for us. Nagbali na nga way of life kingkat panagkusit, panagswitik, ket kuna na ti Biblia, we have to forsake all of these things. Masapol kano nga maukas, maikat amin, digiti nga banag kada tayo kakabsat. So, hanatay mausar tiya po, no, dadigidjing nga bambanag. Okay? Why? Why is it that we need to have a clean heart? Well, because in Matthew chapter 5, verse 8, listen very carefully, it says, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Importante nga mintimay sa agserserbi ti Apo, nga maamiris na kat makita na, iti puso ti Apo Diyos. And we cannot see God unless we have a pure heart. At dati may isang statement, I heard this many years ago, and it says, when the heart is clean, the vision is clear. Everybody say it together. When the heart is clean, the vision is clear. So adot Kristiyano kakabsat nga di da makita ti pakausaran da. Agka problema ti vision, kat ti ministry, ti panagserve ti Apo, importante vision. Makitam di dapat makitam. The burden, the things, there are a lot of things that a person must see when he is to serve the Lord. Ngem dahiti vision tayo kakabsat, agbalin nga blurred, no adada digiti haan nga nasayaat, unsettled anomalies in our hearts. Anomalya nga di pa naiset-settle iti biyag tayo kakabsat. We are disobedient in some areas. So, numampay, we would feel that we are okay, but that is our personal evaluation. Ngayon, no ti apot mang evaluate king ka, maibaga na kakabsat, there are many things nga dapat ma-fix ta pusom. So now, the question is this, Pastor, how can I have a clean heart? Now, definitely, hanga sikat mga ses lang ta pusom. You cannot. Because even you yourself, me, we will deceive our own selves. There are times that we look good, we look okay, pero let God evaluate your heart. So how do you have a clean heart? Now, there are many ways. For example, in Psalms, it says, search me, O God, and know my heart. Would you be honest tonight? Kat kunam, Lord, sukimatem ti biyag ko, adda ka dihan na nasayaat, adda ka dihan mo pa kay aywan. When was the last time you prayed that prayer? Parang hindi, to many Christians, parang hindi naging uso yan eh. Parang, you just serve God, mabalin na ko usaran ti Apog, serbi ka lata, go ahead. Pero mga kapatid, nasa Bible yan.
The psalmist came to God and said, Lord, search me, O God, and know my heart. Try me. How will God try us? Kasanot pa nang kita ti Apo nga something is wrong. Anat usaran na kabsat. Nga litmus test. Di high school agkat malagip ko dahil litmus paper nga makuna. Litmus test. Nga usaran ti Apo, nga mangipakita nga dada, dagitihan na nasayaat, nga ways ti puso tayo through the Word of God. Wherewithal shall a young man cleanse his way. Kasanute ka nga madalusan by taking heed thereto according to thy word. Jesus said, sanctify them through thy truth. Don't be afraid to face the truth. Iso nga, no adag piprits nga pastor, kat matamtamaan ka, God is doing a sanctifying work in your heart. No i-resist mo deta kakabsat, agpatuloy ka jay dakas ng ubram. Ngam no aksepon day jay kat bayam nga tiapo, agpakumbabaga ken kuana, then what happens? Successful, day jay sanctifying process nga aramiden tiapo kang ka. So nga ti kamayatan na, no, da mga gante nga preaching kakabsat, hante nga isurat na payag tayo. Hante nga ikidem ti mata tayo. Sante nga pairutan ti puso tayo. Gakasla ko na tayo, awan, agtaltag lakanyak ti ibagbagan, pastor. Because deto yung truth, ti usaran ti hapo nga mang test and mang try. To reveal the actual reality and situation of what our heart is. And this is one reason why many people do not want to come to church. Do not want to mingle with God's people. Anak ko nada, pasinsinitak king kabrad. Basta no makagkadwa ka, kasla makita ka nakadakdakasak, kasi nakasansantuan ka. Not that we want to be holier than thou art. Hindi naman yun ang attitude natin. But they feel that our presence condemns their bad deeds. We are not condemning anyone. It's just the bad deeds that we condemn. Kat DJ, liwanag tayo kakabsat, ma-realize da, ubrak, so nga, they don't feel comfortable. Now, as a Christian, hante ko mga kadla, estado di unbeliever. Dapat estado di ko natay, Lord, no, adda mangag ko ti preaching, no, adda mabasak ti daily bread, no, adda iparealize mo kanyak, ngahan na usto ti biyag ko apo, help me to be humble. Help me to accept the truth, dear Lord. Because nohan ko accept ti truth, how will my life be fixed? How will my family be fixed? Kasano nga mapix ti pamilya tayo, kasano nga mapix tayo, nga naganak, nga mangisuro, dagiti anak tayo, no di tayo mo takpakumbaba, kadagiti banag, nga iparealize ti Apo kada tayo. That's a clean heart. Amen? So, useful ka no kwan. Useful tayo no kwan kakabsat. Maaramat na tayo ti Apo, naingal tayo no kwan. Anointed no kwa ti biyag tayo. Empowered tayo no kwa kakabsat. By the hand and by the grace of God, if we have a clean heart. So iti dahi nga rabi mabaling nga dahi pala nga point kakabsat kat kalang napigsat impact naging kan. Kat ko nam, Lord, thank you. Kaya't ko dagbalin nga useful, kaya't ko dagbalin nga naingel, kaya't ko dagbalin nga good influence, iti family, good influence, iti friends ko, good influence kadagiti next generation. I want to be an instrument of your love and your grace upon my life. Lord, first and foremost, cleanse my heart. I-reveal mo kanyak apo. Anya dagiti adati pusok nga mo pa kay aywan. That is the first requirement nga masapol nga i-comply tayo. Then, kalpasan nga makita ti apo di pusom gagabsat. Adamanan, sumarunong nga kita ang ti apo di checklist. The second is a clean association. Kitaan man ng ti apo gagabsat no sinno dagiti pakikadkadwaan tayo. Kas di gayam ti apo ay gagabsat. And you know, I will show to you the verses in the Bible. Tapno ma-realize tayo kakabsat nga the Lord is really looking into it. If you don't care about it, well, it does not change any bit of God's word because the Lord looks into it. Kat nagbayat kakabsat nga ma-realize tayo nga kitkitan gayam ti apo dahil yung aspect ti biyag tayo. Dagiti pakikadkadwaan tayo. Damagaman ta kaabay mo, mayat mo't la, dagiti pakikadkadwaan, sister. Mayat mo't la, dagiti pakikadkadwaan, brother. Sung batan tayo ti what, why, can, how. Tapos di kastahan tayo kung kuna nga, DJ mo la, baga mo la ni pastor na madit makikadkadwagad, di na mo't in-explain no apay nga madi. Sung batan tayo to why, can, how. Ayan? Okay, so it makes sense? Alright. Dito is Psalms 119 verse 63. Psalms 119, let's just go to verse number 63. Anong sabi niya? I am a companion of all them that fear thee, and of them that keep thy precepts. Who is your crowd?
Who is your circle of friends? The issue here is not about sino ba yung masayang kasama. Kasi minsan, in our human nature, we long for happy companionship. Kaya tayo naragsak agad kadwa, di ba? Well, that is good. No, di may di kadwa kat naragsak. Di ba? Di ba, nagdi-drive ka, tapos di ka makaturog, anat dapat nga itugot mo. Manungtungtung nga, amen? Dede kaya na ka nga tungtungtungan, manipod lawag, aginggat dumanon kat Manila. Amen? Paunay nga anos, detan kakabsat. That's a good company. Okay? When it comes to driving. Ngem no deti desire tayong ag-serve ti Apo kakabsat. Dahito ikat kaya ti Apo nga may correct if there is a need to be corrected or may improve no kinakailangan kakabsat. But you know, kunana, I am a companion of all them that fear thee. In other words, sinapol na, they company, dagiti tao nga dapat nagbuteng na ti Apo. Sino digiti dapat nagbuteng na iti Apo? They hate pride, they hate lying, they hate abominable things, they don't laugh at sin. These are the people who fear God. Dagiti dapat nagbuteng na kanapo Diyos. So nga, dakay ngayang people, sa pulin nyo, dagiti kapatada yung dapat nagbuteng na ti Apo. Uray, dua, talo lang deta no, dapat nagbuteng na iti Apo. Haman nga kasla, di dyan na inlasagan nga ragsak ti maitid daking ka. Ngam babaan ti wisdom of the fear of God, jay end result ti biyag mo, naragsak kanto. Ngam to rin nakadkaduam itata, gapo porke naragsak, porke mapagkatkatawa da kakan and so on, ngam awamot kadakwada jay qualities ti fear of God. Awamot kadakwada jay qualities nga mang-encourage ken kang agtulnog iti Apo, nga mang-suporta iti trabaho iti Apo kakabsat, iyaw awan na tapanunod mo. Kung laapan na ka, those things that you once believe are right will suddenly not be okay. And those things that are not okay for you before will become suddenly okay to you. Kasi kung laapan na ka eh. So David was meticulous also because he knew that God was meticulous as well in this aspect. Sabi niya, I'm a companion of all them that fear thee and of them that keep thy precepts. Tipekat na saya at kakabsat ditoy, datayo iti agbalin nga dapat good influence kadigidi kakadwa tayo. Usaran tayo, pausar tayo iti biyag tayo kabsat. Nga no, dadagiti friends, dadagiti amu tayo, dadagiti kakabagyan tayo, dapat ti biyag tayo, isut mang-influence kadakwada. Let us inspire them to be a Christian, agbaling anak ti Apo, and to fear the Lord, and to encourage them to obey the Lord. Again, encourage. But God is very particular with our association. Especially kakabsat iti partnership, malagip ko one time in-addressa ni Pastor John Deta. That is 2 Corinthians 6:14. The Bible says, 2 Corinthians 6:14. Let's read all together. Be ye not together with unbelievers. For what fellowship hath righteousness with unrighteousness? And what communion hath light with darkness? Kat ti Apo kakabsat, kaya't natin nga i-sanctify. So nakita yun kakabsat, deti aspect iti companion, when association nga makuna. Okay? Now, why is that? Api nga min pastor, adakat effect na ti biyak ko na sinut kadkadwag. Now, will you answer it? Dakay man ti damagag kakabsat. Kasi, I can answer this. Pero in your own sense, adaka di maitulong na, adaka di impact na ti biyag mo, no sinot pakikadkadwaam. Yes? Di kiti man yang people ti damagek? Okay, handa sungsong bat eh. Ha? Adaka di impact na tabiyag mo, no sinot pakikadkadwaam. Oh, deta pe lang kakabsat, agpanunot kan. Deta pe lang. Hindi pa ako nagpapaliwanag, ha? Sa personal judgment mo pa lang, tamang-tama yan eh. No sinot pakikadkadwaam, definitely at the impact na ganggan. Why? Because later on, di madmadlaw, ma-learn mo the language that. We're answering the question, why? Later on, di madmadlaw, ma-learn mo the mindset da. No, anat mindset na maipanggap ti church. Anat mindset na maipanggap ti giving. Anat mindset na maipanggap soul winning. Anat mindset na maipanggap ti panagtulnog ti pastor. Anat mindset na maipanggap ti panagtulnog ti naganak. Ekat no ti kadkaduam, barairong. Tunukan anat mapasamak di mind mo, agikom compare kanton.
Ape, di parents dagat, kayat dalatakas to, di parents ko nakais istri, agi kom compare to, di panunot mo. You realize that? So God says, okay, if you want me to really use your life, God says, dating aspect, masapula dalusam, in the area of association. So, dating nga parents nga, absat, tulungan tayo nga digiti anak tayo. Having learned this principle, having learned this nga, kaya tayo gayong nga digiti anak tayo. Sino kada kayo ti parents? You want God to use your children. Then you help them. Guide them. Talk to them. Emphasize it to them. Anak ko kunam. Masapula pilyam ti pakikad kadwaam. Kasi no kayat mo nga ti apo, usarin nanto ti biyag mo, pilyam ti mangimpluensya king ka. Pilyam iti tao nga tultuladem. Pilyam ti tao nga sursurutam. Amen? Kat i-encourage tayo, nga mabalbaling kakabsat, nasaysayaat nga di church ti exposure latta ti young people. Limit it, because no awan ti limit ti exposure kakabsat, narigat tayo nga iturong ida. Mabaling ako nato anak ko, amom naragragsakak, uray pay kataon of ubram, di church kalata. Oh. Ang umay, the teachers kakabsat, akat, mangtad, kayo mo ti pangal daw da, amen. Budgeted mo, di pangal daw, di kiti Bible student, so mangtad, kayo ti budget ti pangal daw da, amen. Oh. Yung kay kung ijay ka, no awan obram, yung kag-practice ti jay, yung kag-sursuro ti kas ti jay, the pastor ti pakikadoam. Di ba? Amoyo, di kiti baro, nagmayat no pastor ti pakikadoam, da di kito. Oh. Sapsapol kay tinaragsak, hanyo ang muna karagragsak ti makikadwa, pastor. Ti kanan ti pastor kanan. Tama ba ako, Edward? Oh. See? Ti papanan ti pastor, papanan. See that? Oh. Di ba? Anapay? Eget, amin di kijay. Adupay ti masursurom. So, association kakabsat. Na, very sensible, di ba? Hamo mabali na kontraan dito because as a parent, no gagangay nga ti desire mo, di anak mo agserbi iti apo, so i-check mo di jay, association, anak ko. Hangka makikadkadwa ka dagiti tao nga mangyadayoging ka iti apo. Hangka makikadkadwa ka dagiti tao nga impluensyaan at dakas ta panunot mo kat wrong tot mindset mo, sa balintot perspective mo't panagbiyagan anak ko. Oo, hanton nga DJ, na Diyosan ti pananaw mo iti panagbiag. Oh, so association, amen. Very clear? Tata, kasano nga rod? How do we have a clean association? Di kararag ka ti apo. Lord ko na, lead me, nga digiti makadwak ko ma, kat apo, sapay ko mata ma-impluensyahan dak tinaimbag. Ikanak ti ministry, amuyo kabsat, agsarasarita kam kini Brother Ruby, idi kano da, idi pa nagsarasarita, idi Sunday. Kat by the grace of God na, amin, digiti anak na involved ti church. Ni Jared, bumaro, mangruging agtiwang kumakakabsat, at dan sa labasit. Ngemba control, gaputa, the ministry na ti church. Ni, ano na ti ading nan? Ni Kwapelan. Jasmine is playing on the violin. Ni, I float. Ni Charis is playing on violin. You see? Ni Emmy, pabira, kung walang ministry to, pambira, hindi ko lang alam. Ha? Tama ba ako, Tita Mel? You all of us parents know. Amoy absat, hanyo ka kung kontran, di church tayo, kasi nagdakkel, di maitulong ti church tayo. Iti pa nang padakkel yut an anak yo. Sa totoo lang, deti fellowship ti church, tinagdakkel ti role na, nga mang tulong ti pa nang padakkel tayo anak yo. Suportaran tayo gidi, amen? I-encourage tayo gidi anak tayo. Kitam ni, anat nagamot tayo, ni Hana. Iti ni Hana kakabsat. No may panggap ti apo, talaga Hana. Hanamin. Kala dito brand ti, kala dito brand nga Hanabishi, puro Han. Uno media, amin. Hana kayat, aya? Ngam itat tagakabsat. What a blessing. Association. Idi nga main, barka-barkada dito yung ubing. Hansagat itan. Hanan? Sa bali barkada nan, ti church ti barkada nan. Katalaga kakabsat, kung nati apo, anak ko, uri kasanot ayat ko nga mangusarking ka, no di mo dalusan ti biyag mo, dagiti pakikadkadwa, maperdi ka nga min, hang ka mausar.
Masapol nga i-check mo dito nga banag. So datay nga parents, i-check tayo dito kadigiti anak tayo. Sayang mo't DJ desire tayo ko nato Lord. O sarum dito anak ko kunam kat dito mo't i-check dito associations digiti anak tayo. So I hope nga dito pakariingan ti panunod tayo kakabsat. Kat ma-realize tayo nga kuna tayo, oh Lord God, I have a big, kuna karod kat nalakadak padakkel ti ubing eh. Aya? Ibatim layan takit siyan kakabsat, dumakkel deta apay kidi nga saan. Kargaam tarep. O, ibatim ti yaya, dumakkel ti ubing. Tinarigat kakabsat, pang patanor. Agsarsarita ka mga kaso, pagsarsarita may halos rin nabi deta kakabsat nga issue. Nalakat agpadakkel ti ubing, tinarigat agpatanor kakabsat. No agpatanor ko ng breeding. Kat no agbreeding ka, kasla ko deta, kasla agaywan, alada, kay nga mothers, kasla agaywan mula, kakabsat. No kasanot lapsat, di kita mula tayo, kasta ko mapanagtaripato tayo, di kita anak tayo, breeding. Di pa nang patanor. Agasam no, dati mulam nga tayo, bonsai. Kat inal daw, deta, kakabsat, ni mamang or di kita mula na, kat tuktukaran na ba eh. Inal daw kakabsat nga di ikabil ng speaker, ijay ta, ti ko na nagatapnog, bali na spiritual kang godly, di gito'y mulak. Agasam, deta, kakabsat, kasman la, dakararwa, di gito'y mula na, naya. Nga mapanaya patukaran ti Christian song. Tapnukan iti kasag, bali na godly, di gito'y mula na. Kita, pati mula, mabali nagbaling godly. It only, kas jaymot kakabsat, iso nga, I hope pakariingan ti amin dedo. Kitne, nagdakkel ti padak diren nga kapilya, ang masapol nga i-prepare tayo mo't dagiti anak tayo. Ta isudan tumot teng kakabsat ti sumublat ka deta kapilya. Isudan tun ti pastor iti dayta. Isudan tun ti song leaders iti dayta nga paggimungan. Isudan tun ti aggigimong kakabsat deta nga naindakla na kapilya. Isu nga, we don't want all of these investments to go to waste. So brethren, we parents should wake up. Kat ko natay, Lord God, thank you. Awakening, that yung message ni Pastor kadagam ita. Yes, Lord, busy ti panagbiag, adut pakaabalahan ti panagbiag, nalakad ak padakkel ti ubing, may trabaho, may kam kwarta, may kam kanen. Apo, tulungan na kam nga mang patanor kadigiti anak mi. Amen? Kat iti dayta kakabsat, agtitinulong ting agkikinararag ti tunggal maysa. Di tate or nagpatinggan. Amen? Ituloy tayo tulong maminsan. Bitin manan, Pastor. Well, may mayat kakabsat. But you pray for us. We have 3 kids. They are alistuda nga dumakkel kakabsat. Di pa nagpatanong na talaga ti very challenging. Kastamot ti tunggal may sa kikinararag tayo kakabsat. Amen? So, anat nakita tayo? Clean heart and clean. Deta dua pelang kakabsat, umanayan actually. I don't need to go with the rest eh. Dito pelang dua kakabsat, dakkel nga assignment dito kanya tayo. Agawid tayo kat kuna tayo apo. Create in me a clean heart. Kat tulungan nak, nang runa kanyak naganak, digiti anak ko, maiturong ko ida apo, ti good association. Okay? Ti apot madaydayaw kakabsat. Agyaman nak tamoyo, idi teenager ak, intugtugod nak ni Pastor Junjay Conference. Nagmayat, ma-treasure ko apermi dayjay kakabsat. Itugtugot nak di conference. Awang kaming kadigituin na tanang arutkat ni kasi mo da pandemya. I was 14 years old. Intugot nak di Laguna kakabsat. Oh, for the very first time. Nakitak di nagdakkel nga kapilyat dyan. Very alive nga church. Sumungsungad pelang di pastor kakabsat. Agririyaw da nga game amen. Kat do agtutubo ka taga-probinsya ka talaga kakabsat nga mabigbig laki. Itayag da di Biblia. Dat kunada, amen, come on, preach. When I was about 15 years old, intugot na kabsat, ideki ni Pastor Abante. Because I was very young. Po, may impresa kakabsat. Di kapilya, po, kuna, dete, ti usto kapilya, first class. Di jayak ka, first time nga nakakita ti kapilya kakabsat nga air condition. Nga ikatam ti sapatos mo no sumurag ka. Nga amin kakabsat nga makitang first class amin, tugaw first class. It created an impression in my mind of what my life should be and what kind of ministry we ought to have. Digidjay nga influence kakabsat, kasta kumati pa kay expose ang digiti anak tayo. All for the glory of God. Kaya didikuan ko na ni Pastor Abante, June! Kung na ni Pastor June, di kayo sa taas! Oh, jay tower da, pangamdi nga to. Dali mo yung anak mo! Pangkamdi nga to, yung pakita na di opisina. Po, kung na siguro, uray presidente at umay dito, very presentable.
Kat digidjay kakabsat in boost na ti moral ko, ti pa nagserbi iti Apo. Nakita kakabsat, nga hanggayam nakapimpiman ti agserbi ti Apo. Nga hanggayam nakakakaasi ti agserbi ti Apo. No dikat no ti Apo, bendisyonan na digiti adipon nakakabsat, nakaskas daon. All of those things blessed my mind. So nga oray teenager akpelang ide kakabsat, dakkel ti ambisyon kong agserbi ti Apo. What a blessing.